Ye Yankopon yeda wase. Wa owurade wo sesa shebre ne nkrabia. Ewurade baby akware na do, wo bokware na de ato. Ewurade wo made onni bi enya bi. Wi ase ha wo cha. Efunu afuru yema. Na de aba fama mantati aso afuru yema. Obia ye de obedie ndi obeno mansa no akoda. Emoa enwan mmerechie nipa ensase enua abodie bia no enya ne so no ne die ensa no akoda. Nipa dome wo wiase so obia so ni nanim. Umehia obia nanim nko wo kire wo Nyankopon tumi se de site. Ye pege ye ni hweso ye hunu ba bia so koka. Ye kire ni asase so a ye hunu ba bia asase ano ko duro. Wonyuma doso na mesrawa nyubere yi ebra won sembe komfana mamu no mesrasa wa wanwade no beto nipa so na awuade ne makowinsa ni bi mra bi sakran mesrawa nyumere yi manyinse yi go ni bi onya ye kiredi no be fa Yesu se ne kra na jenkwa e bompa ye stressa de waja na dwire se obepo obi dua no unu mo bofa nsakan na won fa bone nche na awuade hira bi jando ma ntemi nyina shawunsa wiasa mansa yi wiasa fa na nyina rebu mesrawo ka koma ma hemfo ntie ya mekai mesro ka koma aba chame fo ne konto hini fo ntie ya mekai wode mesro che mampanyini ani mpanyinfo bra nsam yi che afofo dekene sos fo mu nyina ba nsam yi ho na wo asoma ese fa metopro so to mesro kai wo ma na ya sono anya so e mowura ma na pie fa no akọ enya so timitie Onyankopon asem me nyas ma ne nya so timitie akọ no sem ya kodusam wodum no so man na nyumre yi no wonsem mmie ma han na ma yehunu nyanso ya de ho to so do ye bekai we Yesu Kristo di mu nti amen amen Matthew sempa etimiensa chemunso ekokosi du Matthew asempa etimiensa chemunso ekokosi edunu so pasa be kasem bi akire ho bebusa for sama awuade aso me se me famra betugan be pasa mansanyina tiri ti asem ni enne subaya ekoswano tetemre numu no na aye anu asembia omotato de sa Abraham asefo ye Abraham asefo na ennego sa Abraham asefo no astopo de enne ekoso no say me kwasori me nyame nipa me ya prophet me ya prophetess me ya deacon me ya elder me ya sori panyin me na me tia sori no me na masori so me na me koba asori sika me na me kora asori ho ne enne system no de ekoso no na Yohane Sumoni kasemi to wansa no wu enne wade se be bie mu mpo abonte ma mansa nyina ntiase na obi ehu se de Nyankopon Kristo som ya Nyankopon nam Yesu so de be si ho so de situa tirie Matthew asempa timiensa tichemu ayanso ekosi du ti mekenkai wo se na wo hu Farisifo ani sidikifo no mu bi bebre sa wo ba subo no ho wo se wo mse ehiri tiamba toyin ani wo kira mo sa munyane enfri abufu a ba no ho ti hoyi krofo bi jani nyame abufu a ba wo na so hwe koya mo fa so mu jani Yohane Sumoni buso o masemba kopre o se fe de why because ya kanyam sama tra himfo bebere so be so mboso ya tioma kasa tra ni pa still ni se yigo ni bi se onjai konfo bi so onya na emawia ko wi se ni bi se apatesuna na be ko so oto sa se tutu ni bi se mpra che ontimi nyai Robo tinka say. A temu kasi bi ba no.
so we dibrika on se nipa person mu hunu se Yesu firi soro ba no di gya na eba sa na masakra but class me catch ram for se sa bre na elite tu asem ni yo sa bre no be prepare one time the matrix se wo so be si empotem baby anachu be se donko na manfo bi adwane akogire gina park so bia pente didim adedi na wose di patna se kokopo yira onfa diso hu se jali free sroba na omunim se sa bere no mu no u dwane ya unye ba bi nyane mfa sa se no soro betwa makọ Second Peter 3 okay kind verse 8 ho kosi 12 ha esoro ne asasi betwa makọ na ni nyina ba hye ho asasi be mo ne se obena ne se nku sa bere ni pa wo begira hefa Yohane suboni se afedie ye kanyam sam tram kakaka mu nyan bo wonu sam yare ya stroke watima mu be wodi afa na pa Yesu akira pai o inhiriti ama no aya sante kasa wodi uchire mo se na nkama pai na afedie o kakira wasa sakra fa to busa asase mi ya pre no to aso verse 8 Matthew 3:8 no se ne sa wo pese sakra dia enya me Pharisee na me Abraham asini asemo mo so ba e fata de sakra nya me elder na me deacon na me te asore no na me na asore so asemo nya me kwa asore asemo bo nsam so kwa asore to se mo so aba e fata adwen sakra enu na be mo ti me dwane ama na ye ban nya me kwa asore na me yefofo na me elder asemo la sama no kani tena be sia na so nyina masomra na mo kiri sama ye kani abai national anthem for the day no we ka sore nso no aboro be ka sore ori ni be di nkomo akodura asem me ni oba bi na hyehyɛ ho na me nyɛ na ho ade hyehyɛ ho wanta obi akra bi frem na sofo ma to nka pa na me pese o ka me mpai bom na sofo bi sere wa mo me mpai bom na me se wo mpra me bo a o se me ni abaya bi hyehyɛ ho na me se mo mpie o hyehyɛ hefa pie what you say enti Yohane suboni say sa fe de ma kesa temu obi pa adie betima jemo yes of ma me asema ana be yes of wasem nya me na me si asoro dan e na nya me na me di asoro collection was mo so ba e fata adwen saka the assembly tinu fruit of repentance for easy escape for your soul. What you say na say ti me ba ko na me pese bie wa dwim kakra verse 9 was it na munsusu nka na mu sai munsusu ti asem you was na munsusu enka na mu sai yen agya ene Abraham de omunim ano was me kama kira mo sai onyankopon ebetimi nyane emma efiri obuo yi mu ama Abraham na ngopo betima ma wi ni bia dane ya be sofo and the transe kase ye jani Abraham ye the elders hwa the careful but bia be kasa me nyanya me sama me kan de be ko heaven de be kan de akatula amense ko ka na manwura ho abere me saka katula see how to enter into the kingdom abi ye kan person la sabe do kan yi kwai be fa to be wula ne Abraham asefo asema me ba so Abraham asefo do sabra na Israel fo nyina ye Abraham asefo utresi Jacob asefo da e be si Abraham so wo be Abraham asefo so no mo se Pharaoh nsem wo nkwa so Abraham asefo na ntini ani wo mo nkwa wo ta asema kana se wo da be ba so ka se wa dwene mu bi wo ne ma bi na wa nkwa so ya ba masu ya semeden the family right reverend one time brebra me kanchara man for ba ko bi ba o se me ya friend Master Rasta Justice Columbus SK Sylvester who so as an entity Augustine so no we right reverend doctor
tie adi se metimi ensa wo so wo din se wo te ase nso wo wo chase ya bokron Ghana ha ya ka obia ya so ya sofo pon kese kan yan se mani pasakra e bia na yewa enso bia kwa ya do yire fa so okokro mu nye papa ti asemi yo asamba badabi tie Verse 9 was in against a fatal than sacra and the Bengo to make Johnny a team weapon. The Enya Yena Jani Abraham, Musun Cat. The car sorry way, your car sorry way, your sorry quite a deep car by Yasser, and your suffering to some car, and they are then. This may come what did you do? Diago, may Basso now the teen. The American can now. What me ya yo na nya no ye bi wura kafe ho ye kat e bia contribution pa ba fa so be wura hin ye du ana ye kan enye waduru ho na ka tu awokoje tuni Verse 9 was na mususun kan musa ye na jani Abraham na me kama kira musa Yohane subodi na kasa do onyankopon betumi nyane emma every ebuo yi mu ama Abraham Abraham asema da ho verse 10 was na so wode abonua no ato enua no ihini no ho dada enti dua bia so abapa no wo de pa bia de ho dua bia so aba na aba be na eso wo de pa bia ho enti dua bia so abapa no wo ye nipa wo ye adwuma so apata so ho adwuma na wo ye wo ta se wo ye nipa trasa so we so na so abosin ho adwuma na wo ye amanfo nyi se ba no wa momu duro no ma yi atu university akoba ya de ode yero boko Genesis chapter 3 a onyankopɔ ka kyerɛ wo no se we wani tie no we amu adoma nyina wo na ne wani ate na wani tie no de na de ye we are say here can university school akase a wo the first person what ko school atras ko chapter me frɛ emeritus no nyina de wi aba isikadi Would you dance on your day? Well, young or many perfume to Yamiasan. Yankupo Bonvia. Genesis 3:14. So be bread papa. What my home come abroad, some of them. A buyer of your university. That are the first only Jamantama fashion. But the way you win him, and he said, what we are German for complete now. Upon all the wisdom, Nansa when you go school, would the chain member call Yamamu? Wouldn't say bon sam na so but be am taka se school man yansa o ta se ye kan yansa ye school asema e ma onimdie bi keke utwa e a ko ba bi na fa ba bi ananim enimdie ye kan yansa school maybe the Bible say yansa mfiti ase na bi ade o ka say university ana polytechnic o de ni pamfa ni me bi yi o mo to assembly titi ama fori na huni Yohane braso no e domni huni se wiase e ko ne wiase abenja titi e baya de se obi ni jane ba Yohane subo ni nkan se Yohane boyesu yesi e die pieto ba the fire miracles mine me wa zana me ka Ghana for e bia woro mpieto ko bi so yi ni moto mu ko aka yese what does I say? Who call Ephesians chapter 6 here? When you go sunsun mu akodi ya ni pieto kan ho. Ni pass kan ho. Ye moto mu nyizo e. Na ya se nyu kan ho. Na adi for se mo famra. Mo mfanye ne ma. Na mo so mo di akire. Nimdia woni mu nti. Se woni nimdia wo ho atabe. Ya wo hum fifire kom. So therefore bi se famra. Woni nimdia ode koye wa. Ka obesu. What you say? Jacob opa Esau asero. Ye na tabia ni fifire mu okofai. Joseph eniano epe de sebra asero. Wo man fana tabia nkogu mojam. Aponchi mojam no datare gugu. Di foko hwidi bi se fana to tabia bra. Wo fa nya kwankere ma. Na wa fo tabia sa fa obi to aka ho. Buso asa wo ni mudia de. Asamba bada bi o ti asamba no kan yiye pa wiase kojem titete fo no hu sha
amane hunu mo ba no apɛ wo di mirika ba Yohane suboni nkyɛn Yohane afedi ya kesa de wo kan ye nokore ya kesa de wo kasa wo kasa tie gaman kasa tie ndisbianism kasa tie tumuntrumu wo kasa tie akrono pekahwe wo kasa tie wa kasa tie boniama titiro ne ye ntiase ba de now ya wuru sɛ ya sakra stroke be koyen ya sakra sɛ de ya rie bo ba ye soro ni hedi ewu si bango oje ba yire du onkoi ba ge ya se so e lucky do be so e atase bo san to onkoi de ke men san onkoi kwa bre du fon so e ti asem yi o ba ko ni wo ye me ya aja ko se mi sa to wu na no ya bi a ho tenten me bi a me ka me kasa papa ti dia bo ba yi Yohane suboni penso fo ne bi wo bo hwe de bo ba no a o bi dibiri ka ba Yohane suboni so da bi ya nwane anye kra nkwa de ba na no ti ministers ne presidents ti dia bo ba mu ni je bi na nkwa na dem ne won se kai ko no won ni mu wo so se bre de ba ko si de ka sa chire nyansani o pa no afa because funda kare en fa me mesha bi su ni nyame de en fa mesha bi e kondi to wa so a wo ti wuni aso de ko en sama ye kan bi bunu kwase asem ebi entie da because the nyuma e bone te so be ba han ma me ya kan bone a kire o ma ka o kien shankom ha ni e bo ka kire se obeye ni nyuma be koso na ware aha no no anu ope so ko heli sube o de te wa ope sam commission kiriyo kre yanko Genesis chapter 6 ABC tetemredu Genesis chapter 6 ti asemi Genesis 6 what I say no a person ABC brother I read na kai come what no a person ABC e ma no a border 120 years so we are say asase so ni mu niam nyina be sai no mu nim so no we di agro because how be na nsuo ntom firi so ma afom da oko Genesis chapter 1 chapter 2 a efrate nsuo na ya ne da edi trumo nsuo efrate wanimra ho so na afa asase no ti ne menkin bo bayere bo na eduaba e so kama na nsuo ntom firi so ma from Genesis chapter 1 go see Genesis chapter 6 ni hu se nsuo re e ha se eba ti na manfo nim se de no wa keka no kwase asabu kura no keka no bere nyame atemu aba ne nyame atemu kura so beba wo se nsuo ne nyame ba beto na nyame so se nyame beto nsuo ene yankopɔ kro no ase fa wawa ya adaka ne fa kosi nsuo so according to woodwork technology according to physiology according to gynecology you know bere meka na mani pa bia shame obetru set TV so ayen to say oye psychologist bi no wa yi and odo analogy bi no de nema bi compare no de approve ze nyame asam nya no kra wo ba wi aso dabe wo kra so wunim nansa ukora wo so ni nyansa wo ti asemi ti no wa bode wo na manfo ni so boa that announcement of call Genesis 6:17 brother come here Genesis 6 verse 17 na she me di nsuyire be ba hefa me mfa ko wie mu me de ba sa so ma be se na mo a nkwa ewo wo ni ayefo ka ho nam no ministers kan achame for so na abra for so sa na teacher for so kan akon for so kan MC for kan this director for education for kan asas honam a enkwa ho eyere obu nyina ba behere sai nti wo nyan sa de na wo so nyame so obesaya de yakopon ni tro da se obesaya de that was the time of Noah ti asami yo eti no wa boda wo sade mo wanyi na esisie no wo bu ni se odi akoro ya bra chapter 9 chapter 7 kona nsuo ne start say tom this MC ni bi hunu se say dey no we kan ye no kore wani yankopon so to no wa da kan no to sa fan to we are president afa play bra be masa adera ya dia bra ya ko hu da wo sa asem bo eti Yohane suboni John Matthew chapter 3 ho e ho no bi e mu trai farasi fo za ya afa de ho na ka kra mu se mu nyani firi wa de ade agufu a e ba no why na fe de o tu mu fusa ya kasa mo pesa befa
Say the one catch them. So for the whole year in you die. Second wife, no one first wife. One catch yourself if you could die. One catch a comfort, sir. I feel the woman come. What the old Sakara Kosuya the open? We do we. What's on Sakara Kosuya? No, we. The Biba. This house will be up at the open way. Ropa, Yamia, some baby, I'm a cat. Opa, four. Jai. Yanero young fossil. To your hen at the bosom of one. Ropa, Fasima, can we don't pay Jai because who will talk Kunyanswa, Azar chapter 14, verse 9 to 11. Or say, as some of the way can who be Shaoba, the Henya and Samanfu be Mao, Nema him for a sort of few Modiaso, Munkunyaso. Ama and Samanfo no just for catch us into one so. Why you say near through Kunini, Bia, your Dawson Jensen. Why say what's one what prayers am I saying? A very bramier way of order. A one other who said, say somebody cannot do some question, sending young soul. Then come young some cherawa, yam yasam nameka. Who were cheating your team if you are. Who be wood dako, unka, to us all din prim. You are some ye. Come out for us. You have somebody be able to now, apart from no staff, said you didn't see the best. But every other cow. Double call no other come, no president to an inch other. A chameleon version. I was not put it. Oh, said the Nantel of Konya, young Caucus. Young Coponia, but Sherman, a many forest. It will be wood and no other can. Now, on the crowd of the country chain. Obama say for over president. What you say? What you order them cruise order Hammond, a bishop that Obama can't have any beast or the beast. Yankee, I can't journey a bit my fast. I don't know what that can work. Yes, I can. It's what I say, man, you bear. I said, no one, none of you. Son, I can pay. To the old part, Johnny. Because no one team who 120 years old. Nipa 8 ni nyawo. Ejira enya nda ne dipa so ode ba. E ka ase ne nne. Lompa so baby. Da wuro nde yesu enya abo. Ya so mi ye be e be se traba fo se. Yesu eni agenkwa. Yesu ene kwan. Wo pu Yesu awu kogim. Ya se ma wo ha. The braso se wan kasa boni ewo mu no. Wani ba ho so na kokotu je ni musugu Yesu so. Pa urade Yesu chawo. Esra se free na ekoboni we unkumbi o sakado okara ma urade. That's all. Matthew chapter 3 ho yenko. You are seeing. So, the atemu oba. Oko se computer 3 so obekra chawo. Atemu no ho asam de maka. Se computer chapter 3. Verse 3 kokosi 13 obechawo. So the real say babe. The Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Said you obey put the pagujim. Nipa. On the last time the church and be said, ye wo. Me di ade bi koto. Ene me koto ade bi akre. Anso so ne dem. Me de koto ho me kire se. Me de to ho na kire masa kofa de ya adwuma. Nti me de koto ho. Na me koto akene die. Na se ewura. Ana tie. Se ho awie yefre du mu no atemu no hyase a ana bo se nipa bi ewura ya Matthew chapter 13 verse 40 ho eba o se wura no ne ntetem wa tu agugem so bati Ghana ha bati aprotimem na wa tu sanwe ne akohwi ba tu agu se wura te kuani do na furo prepra wura so di jatum hye e se wi asa ba en faso ama so da ti asem yi ti Yohani e penti e kabu nchira omo sa na wo bu su hunu ye no omo se hey e de mo yenko Yohani suboni yo ni yenko yere ni yenko pensa nchira ni yenko he shebirim one time abaya bi ba mencha so for ma to nkapa am se kwan be so ko so for yanko pon dum ye se wo yi nyame adwuma no pa so ye de nyame ase anso amane ye so for me ba ya nye bone me ba ya na me se me ba be hu na ba we me shebirim nam so ba edu fasia ba he o shebirim o sabere ba ko ne sa wo to woni mpra o se ame o mpra
na me de dem ne kan kire ofa mpana twen yesu so sakra wadwen wo gye sam ni bi pa fa de wo so de ko e wansi obi da se di pe be ni se bere ma on peso be kan bo ne a kire no areti ka hye ne nkom ni wi ase ni pa ba Kabanfo ni pa yo hadi subo ni nkyano. Omo hyase se on be pa subo. Omo sakra, onu sa temu obi ba no hadi subo ni ha. Afedi ho na ka kire mo se munnya ni mfiri die ba nu. Ya se mi yo. Obo sa temu no ba no. Obo pe ko ejane. Di kwaya na mo nam fo mpe so obo fa jane ene se. Wo mo de Abraham ne ma de yi obo ho an. Oh, yeah, quite sorry. Papa didn't know about sorry. Didn't know about me, your Henry Subonio. Oh, me quite sorry. Missing me one Amuabamas. The Abraham. Will be so by I'm your prophet. And the Ghana, I never had a apostle. Men are not sorry, son. Men I'm used to carcass. Men I'm to be sent from many bem. Kohema saw in Fidigo. When they are the biggest prophet of the land there. They are many time more say. Maybe you say me a pastor, your own day me. Sanity. It's a right reverend, my friend. It be a deaconess, it be elders, it be a yamtofo, it be so a cross or a sika, it be so communion, and omudibi. Ya ko Lucas and Petit Dumi and so. Nti mo aduonu no so e kwa amanfo no be ba be ka kire se Yesu ye ne wo didi monten so ye ne wo ton se didi Judas Iscariot communion wa ni bi nso e fa na ko lande no odi communion nya se ne okuta bayi Yesu se nyame na mayi mu dumi ye so mu ba ko ye de John chapter 6 verse 70-71 se bon sampa ti Yesu ho ni Yesu to se didi beti Yesu asori mpo bayi fo tema no asori asori panyini kura asori sika won wata bayi fo betra panji ko so dem won wata yin se yi go ni bi e beti makra go ma so dem apatasi ni be won wata betra deeper life so dem ne ya na ma e ka sorry e decree say elders e hwan yo me na me ya do ye children home me na me pack ni e makoko che wo mo me ya konchene na wo tibia me yemprem e ho me nsa ho me na sa ho me to yim fa na boni kwa bi so fam to te me hote e dresse kama me bo me duku me nsa asma de me nsa necklace me nsa rings me nsa we fine e ye good so wo nsa as a Christian woman that's what come at saying wo nsa wo nyina wo bo duku kama wo bo kata wuti so bra wo bo mpae na wa bra bo dress kama kata wo decent abonte so dia wo correct ye nyam from so ne dressing ho asam nka na so wo kunu ntam tisai ti asam yo sai na super city woni amanfo ntam tisai wo ni pa daka ye Abraham asefo but my baso your biggest evangelist on the land yeah ni me say saman for from evangelist oh ya mi Israel do be ko heaven be me nkasa be se kokwa bu di bone o wo ba ka na mfam de abuma bua jeje me say oh so for there obi bia all right but kwaya me fa so am he me dem djuma me do wunim adate me ni me nyankopon tam asem Christianity e between you and your God me ma ka kire nyankopon se bone me mfa me sa to bone mu da e me ni me nyankopon tam asem because me ntimi mo Yesu asem ne mu mpremu se be kumu kuma ntese o me nti na masa bone nti ne ku no na masa kwatre jama momu abra me hoyere masa kwatre sanwiem ya me pesa me sa ka kire Yesu won samra bia mi entan ku no sana me tima sakra na wo so sada tie ti nyama so fudie nyam se ma me kana de me ko heaven ma bra pokukom ni abonten etesai ti be baba sa wo dress kama se Kristo ni enso ni ukunu ntam nye umu ukunu o kafa ti se sensani ba ti be tutuma ukunu ti asami yo
Yohanes Uboni said, the Eka Kanye, by Yan on the Deco heaven. Let for the sea for no do a diano. The Eluamu because of quote John chapter 3, verse 1 Equa, Kai Nicodemus Abramo. Jesus said, we are Israel children in Soon the Moon Quaji. We are pastor of a particular church that's winning Quaji. On Sakai. Wouldn't man be a friend of for? Leadership doesn't qualify anyone to heaven. Can you? Luke chapter 18, verse 10 echo. Or say, Nipa, you look at 3 feet of bompire. But where for the scene, but who's a Tujini? If for a scene, you know, not you understand. Tujini, you are come for your weenie, a son, Sunny, Kohini, and any Suban Tantai. No, for a scene, you are correct. The next time I would come by Bonum and say, Awurade tie me wate me di mu adam prenu na wote me tua ne ntutu so dudu e de ma me ya adoye na Bible say Yesu onim kokwa mu no Pharisee ni ye we nyina o so Matthew chapter 23 verse 1 echo Yesu say man say eda grave ba bi esiefu abonten dia total tabs come a decorative what make it up. Why you teach payment mesh the rents a good go about 4 cats of war film. As well, Kumu say, we are poor, Kum Pong. What do you mean for your car? Of course, what the both you the Contaqua. Who prequel Jania Temuno, Munsusun can Mumuse, Yenia Jania Brigham, Munsusun can. The Yaman didn't pack him. You are 7 years. Jesus show Budin or help Matthew chapter 5, verse 20. Brother Paul Carol. Matthew 5:20. Jesus show Budin. No, there are Sademo Yamademo to say, a turn no, I'm pet, Concoya, Kubu Concoye, and Brabo Concoyan Town. Mudiabo. What else here? Would you be talking to Nico Chasson? Why are they? Would we see a sword diamond or why are they? Would I talk cast to Chasson for why are they? Would I would continue my sword in the course why are they? But then you know what to say. You heard it's a monster by Fatabi Sakra. Matthew 5:20 Kahame. Mr. Say, the 10 armor I care for. Certain for a sea for Subaya making Kai. And I'm a way, I'm a prophet, I'm a software, I'm a evangelist, I'm a way. So what 10 iron armor, one petty and candy, a maybe boy one. What are they? Never see for so. Now, before he near the monk, was a winner, Bagazam and Pamau. What does he? So, oh, dear, I make a cake in armor. We are sorry, penny, and yet, we are so for, and yet, fine. We are going to here for, and yet, fine. What's our software bed 20 years? Oh, hell, don't be dear, don't be that. What's your sister, damn, and yet, fine. Now you're elders when ye. Who told you I saw them when ye? What does it come as a Christian ye? Fine. We are going to Yana. The old cat can make it can I know. But the years to say, certain and I make up one. Wakuma moon. When they are making a yuma, a wax, a yuma, other two. Was it a brabo concon, subam papa? Or Bartimi Bren who was many cools, any cools and Lura. Or Cassandra Kuru or the Anidia Bem, Sani. Bemen to me more than no one yabalisi home for Sabako for. Sansuba when you come, telling him. For someone swaba, a fatal against Sakra. Swaba, a fatal against Sakra. You are somebody. Hebrews chapter 6, verse 1 echo, Ranoakai. Hebrews 6 1 echo. Said you have a power in now, I'm telling you. Someone will be a car. We are when you know we are Corinsa. We are when you know we are when you say you do. We are when you know we are some tower yet, or you didn't power time. You hate your wife. But Ephesians chapter 5, verse 25, echoes it the 30 or said, oh, you said the Christ to glass. That's a way you know, sorry, boss, sorry, don't who, yeah, sorry, that's a one way in Tamunya. 1 Peter chapter 3, verse 7, was so impossible to my grace, a local. The Cassata sorry, when you are coming. Hebrews 6 1,
Hebrews chapter 6 verse number 1. Tie. Enti mama yenya Kristo mpiti asam no na yempre nkodi eye pɛ no mu. Aha. Mama yenya. De abekika nyina wa ya de o. But was say pray ko de ye pɛ. Mama yenya Kristo mpiti asam no. Paul ne kasa do. Righteousness and o ka ho asam. Nkodi eye pɛ. Usuban de ye ka o. Wo ya do ye wa ya de but usuban te say. Utwa untutu so dudu wa ya de but usuban te say. Abon te say. Usuban te say wa djuma na wo yenu. Ti asam ni yo. Elu ni aka ho asam. Ata se nji Paul friend say ni mafunu ma dwen sakra. Ya bo masu. Ya se me de eye good si e bo wasu. Era subo ne ti na suba be na timu. Yohanes bo ne se u dwane nyame atemu a. Egde te kwa wo. Aba e fata dwen sakra. Tiri abrabo. Matthew 39. Yaho. Se tene ni wa brabo mu a, ye wo ye bi afaso ni so. Ye ka tene ni abrabo a, ye pese o se Yesu ti wo mu. Ya ye ka bone ho asem a wo ontimi nko bone. Se de wo papa ya wo ye nyina na se wo twempra. Wo nyinsan yitugu so wo cha de kama wo. Wo so nyinsan yitugu. Ntimi kama. Wo toduma so dem kama wo. Ye so wo mpra. What does it? Wo bra ho asepa wo niema bi mu na so wo ya patase. Perform de kama. Subamponi bi wo ha utimu. Tie John 3 verse 9. Kai. Na mususun kanu mu se. Then ajani abra. Fine. Try me ba. Brother John 8 verse 37 and 39. Na jani Abraham o so hwe ni suban. So asem yo, what never be in one. So look at the lifestyle. Christo ni baba jina ho a, ade funa ya de dado. Na nimpa so de, wodi nku bi ahodo bi de penti bi, ade design na nim no, hwe da ni akiri, afan wo so de ho ayefe, obi a waye efunu. Look at her. To asem yo. John 8 verse 37 and 39. Wo Abraham asini yo, o so hwe ni suban. Ye can't buy fatal bin sakra. Kanyenko. John 8 verse 37. 39. Binim say, we Abraham asifo. Jesus said binim say we asifo. We Abraham asifo. Munya Antonia masifo. Ana munya papa asifo. Sankaya konedi asifo dia. Kabe hunu suba uti. But wo so ye Abraham asini. Wano na wo de kawo. Na so mo ya de ani. Na so mo hwe makuru. Simple. Sister won to nyimo aso de. Enso nyi nyi ntumu. Mama na onya sofu mama. Ko record ni kunu faso. Papa ro onya sofu ana. Ko reso awo ne ma no hwe wo mu. Abrabor ni ye kawo. Musimu ye Abraham asefo. Na so mo hwe me ayere. Farati. Ti kwa we ne faso edwanu nyame atemu. David. Said the man from good for them to kwa ba adwuma ko fa. Sikawianti Sikawia na ko so Ghana no. Nti on pasa mka kire msa ko so nyantaji won kwa sori. Ti asan ti de pasi bi di mam tire di pam obi ari nda ho. To ba mo hye kokko ba gaye e de mo mpa so ye masturbation so no. Nti bi nya afofo. So telephone na kan. Ha, ewuade beba wo. Ewuade beba no odu obi aka tua beren. Na bere no kokko mu sem nyina be pia bonten. Me samba be kanyam sem wo hasa ko se kukwam di bone di ka be trem baby ko so mi bregu so bi ani ti asabi se di panim na me yanya djuma enka no me ne me atase minimum awuade pudi mpu amene na bo ya be ni bre tiem e won fifi tiem ni e monte so nantim mom fa ne ma bi nyi mu ho ano e ma wiere mu nkoto ama ne hunu krom ko be 39 so nyawa 39. Obuasi no say. Metro 839, yes. John 8:39. Sorry, John 8:39. Obuasi no say. Yana jani Abraham. Yana jani Abraham. Yes, kakere no one say. Say, mu Abraham ma. Anka mo ba yo Abraham enyuma. Mu Abraham ma kan bere. Mu Abraham ma. I feel verse 44. John 8:44. Verse 44. Yana jani Abraham. Yana jani Abraham. John chapter 8. 44. Yes. Wo de
mo agya efi mo agya mo firi ni mu eno bonsam wose mo agya mo firi ni mu ne hwan o ne bonsam adenti no wose mo agya mo firi ni mu ne bonsam omunyuma e bone wodna no kasa me Abraham asini na so ya bonsam ya kwa disam ma mutua ni yo bonsam de be to fam mo tiase adisam etidum yansanti mu du baako ti antichrist ne be ba wose obegya ne ho adi de se ogwama o bemen se ogwama enso kasa se wo tiase wo hu na ze gyan na so kasa te se wo na ne fa ye gyan na ne fa so ye wo to ye Abraham asini na so odi bone ti ko 1 John chapter 3 ka ko 1 John chapter 3 verse 6 1 John 3:6 ti asabri yo ye person ni mamu da ho Yesu se so be ka me kwa sorry me ya fofo me na me kwa sorry sika me na me twa sorry dum na so wonyi se yitugu na so twempa na so wi ankofo sika mpunko fo faso na so di aban sika wadwumum na so wadwumum so kum obi na abefa na dwuma na ye usuba na nye no na so anu na ade ka Abraham na kwa sorry na ye Abraham asini ni ade no no papa na ti asori na wo so di wo ya bonsam o papa na bonsam because de wo do ado kan ye hu wo abrabom o ta sama kana se the 1 John 3 verse 6 to 8 1 John 3 verse 8 sa obia otini mu no obia hwan tini mu obia otinya nkopom mu obia otinya nkopom ana Yesu tini mu no onya dan wo president ne Yesu tini ma onya dan wo minister Yesu tini ma onya dan wo yo hiri ne Yesu tini ma obasom bosom ontum da obia wo ya bon nhunu no wafo udi bone wotwempa na wonya dan wudi tra wonya dan wudi nsan tu a wonya dan wukum ni pajiska wonya dan wo yo kofa wonya dan wutri modre a wonya dan obia oya bone wonya dan wonnim Yesu nanso ni no simple kai to verse 7 mankuma mo obia na ye na prophet sam na na dawo anka se nyame som de no anu akuma mu na bonte de o nya he timpana ko da ti na me ba Friday yes Friday be eternal security. One saved forever saved. Nkulase fo ncho kire wi. Say Yesu de onyade wo se wasakra. Ene wasakra wie no ko winsa. Wo bo dwama nyin say YouTube kra no a. Say la onya ye ne ba ne de oda so ye ne ba. Ahon mo ne kire wi. Ene nka Judas be ko heaven. Masa, ye ka fo na nyina so free sorry fu bia nipa ko. Kai so verse 7 o si ho so bi. Okay. Mankuma fumo bia na adam e man panimfo bi ni asofofo bi na dawo e mani pa bi so na dawo se ma me yi ya wa yi o me ka se pa no mesi hwe Kristo ni ba o hwe utimi gu be ka osisi tu je ko huni ba la se ni yo wonye tu la ya pa se tell heaven kwan wonye tu ni dia hwe kwan pa fa so akasa wukuno e so nya difference uhunu tu ni ada dickness ni tu ni bantem masa serious de wi ase Kristo so tele kom tumu nya so dem na manfo bebre Yesu ti hasabe an kontran ba papa John chapter 2 dia babi samdipa kona dia manfo no oil ni ma hodo ye kasa fa ho na fe dia bebre no ye ja aton fe dia high secret sense abosom ni ma e gu sorry Verse of verse 7. Okay. The oya the etene no. The oya the etene no. What tene say the ono so. What tene say the hwan tene. Say the hwan tene. Yesu tene. Tene ni wo pawo. Aha, twaso. The oya bone no. Oya bone no. Ofri bonsam. Ofri hwan. Ofri bonsam. Te so fo no oya bone ofri hwan. Ofri bonsam. The offer nkofo ofri hwan. Ofri bonsam. So fo na je so ofri to heso the bench asa wo ofri hwan. Ofri bonsam. The offer nkofo ire no e. Ofri bonsam. Plasami yo. Papa na waja na yira ko fa be na fofo ofri hwan. Die oya bone no wan fa wo title anka. Die oya bone ofri hwan. Kona yeso. Verse 9. Obi a onyankopon awono no enye bone. Oya aka. There onye bone. Obi a nyame na awono no yonko ya aka. Onya aka. Okontokwa. Onye bone. Oburo na yere. Omuro ni yefra. Oware ma sa de ope. Dabi. Okum ni pajiska. Ontiri ye. Otale yere. Ono tintiri ye. Oye masturbation. Dabi. Masa. Ya onyankopon awono no nye bone. Onyankopon na wo how come? Sa wo tempo di bone. Woni mu kokko mo na urade beba. Yanka ho. Ha. To asebu ya Abraham asefo. Nanso so musuban no. Ha.
tie ma menche wade mi be Exodus chapter 12 verse 12 and 32 me ka kwa asema cha Israel for call kwa somu o Misrim no no munye Abraham asefo enso ye Abraham ma no etimeje wo mo tu asem yo oje no nyina Abraham ase me Abraham ba me Abraham ase ni no nyinu mu no oje no wo benya poshe no tie se di Nyankopon se Abraham bom wo benya poshe no na so na oje nyewo dia abeka Exodus 12 verse 12 woni ye hwe ba bia oje no amini apokai ho Exodus chapter 12 verse 12 and 13 na mi twa Misrim asase so anabi na na twa mo Misrim asase so atemu no de ba no what you say was the judgment the soldier to yourself fire yourself and to some be working kana ye no wa pe say Pharaoh e bere so atemu no anabi obetwam wonu ne nti so ba na dwelo sabre ne wada da woni na wo so ebra woni na wo so ana tie no pie ho o tase ti so pie o sabre no wo so be bu atan afeko o se le ma ku Misrim asase so makan but shefoni fo nyina so tutu fo de ko wi force e be huna mane papa ye nyatro papa mama tie ye mu wa tese wo ko bu nsam jemu ta mu kakra bi dem ya ne so oni be ba wo so na wa fa Jesus sa ka no ade nkwan ko be hu mo bo wo tase but what sene wa so ade ne ma funu bi na yi ho ano me twa me ntodo so dudu me kwa asore na me pra so dem na me kwa collection na me ya kontene na me ho so fo babo amma no me na me twa so fo ka na me na eye wa ya tio but en fan kwanje ma Christ so be hu body an wo mu no wa pa ma ka body an kire Yesu no adane afiri ho Acts chapter 3 verse 19 Peter ka kire e domo mu tie ne se mo nsa kire amadu na mo nane mo no ayere yi papa mo ne Proverbs 28 verse 13 was it your kaka de mra to so oye den na de opai mu kan wo jai no enti mo bro hunu efira kwanjiri so fu bi nko twa kwanjira mo e ka se di ami be jira so hu mo bo waka funu kumba wo firi kunu tia kofa be ma fofo wakata so e bon pai ha ni pa bro wo be di boni apanyi nchare e be di boni apa hoto wo se asumdwe ni ho mahefo abonefo ya samni tuya atemu onu e ba Nyankopon asem from Exodus so sabere so no obi twam e o Misrim asase so because wakata che Pharaoh say won nya Nyankopon man mo nya dan enko wo ye sentrale makoma be say 11 or 12 tada bia ke Pharaoh be hu na nya ba no so no wagya Israel fa mo mako Pharaoh say no enso sabere nyina na Israel fa no mo nya Abraham asefo nti ye di Abraham asefo ti mi je onipa fine me yafafo oje wom me na me bo so reverend right fan wan asu no eno de oje ba ti asemi yo ye eferesi fo ne ma no wonam fo obaye ba de asu sise tene ne ameka bi wo ye konkro ya ameka ho suban papa ameka ho abaso papa ameka ho ye wo ye nyina mpaso oni so eno ne ye ka to asibi be twam ya temu aba Misrim na kai to aso ku Misrim asase so makan yi obo mu dibo ni nyina mo makum wabo obo seni paso kani pass from back I'm going to destroy them efiri dia so efiri paso ko ti mu aso sa na wi ase ba be abrechi ye kum Nyankopon temu no start ne sa ifiri ho aponche beta enwa ne mprefo so enkoko ene mere bia so mpete bia ni nkusi sa na tie tuwe na ye Nyankopon temu no ho epicha bi ti sa temu no be ba so be kum wo mo no wase dia na beji wo mo verse na mo ya no nyanza chene mamo wase dia ya mo ya no nyanza chene mamo wase wa so de panyi Dabi wa so de kase Dabi wa so de awoko Dabi ye bo wasu una twa dudu so dudu Dabi we di oje ba empa jema ti ye kan kwanji ye do ko heaven o ti asem ni enti wase mo ja na yere mo ya no nyanza chene mamo fine
na kaiko afia mu wo mu no moja no is a mark for you, is a seal for you. E wo fia wotim what I say aha to so ya se mu moja no a na se hunu de ya moja no a ba so de awokwa moja no o reverend sam no moja no a wo kokoko sam no we are MP we are right reverend minister ha Basa Rasa Justice Columbus SK service also assistant to Augustine. Me hunu ya no a metem me bo a. Also hunu de ya. Only the blood. Me sam so. Tie. No me Abraham asefo. Na so dia na je wo mo. It's the blood. Secret woman. To ya for elder, but what GN free as all eldership na be ba. Just we ya doye. Wo boa man for boy here for. But I'm telling you, prince, the way you come. Eye mobro huna de akoduru nyame anim but de be gye wo ne Yesu moja asem ya nsu wo wuye wo gitum na hunu se wonti na obewuye nti wonya boni biem na sire Yesu onfa nche wo da ne fie ho edum no oje ne wo hwe Acts 10 mebere na tia mintra keko Cornelius brother bi ho ka de ntantema no ke mobro huna de bia de Cornelius wo ye Italy srafo ha so panyin ba ko Babura nkan ho asembore da record good deeds e the Cornelius of na so no ni nkwaje ti asem yi kai ho ntam yenko Acts 10 verse 1 kan ntam Caesarea ni dinde ade wan Cornelius oye asofuku a ofe ofi Italy ti asrafo eku a ofiri hifa sanete o haso panyino ni post so woye odiferini ti ni yo ofere ade na osoro Nyankopon osoro han that means onipa soro Nyankopon ntimi nya bone o what you say uko mebusa mo o si Nyankopon soro no ene bone tan ti sa hemfo bi soro nyame Nyankopon ntana boso what you say se panfo bi soro nyame Nyankopon ntimi ni aba isika what you say ti le bebre ho be ko pension ne stroke abubu na gudam you can come out what you say aha to so Osoro Nyankopon no yere oni ni fiefo nyina o no ye muburu no ade wo chade bebre sanete enkrofo na obo Nyankopon empire prayer ti asam yo re ofere Nyankopon osoro Nyankopon wo ye muburu hu na de wo san ye prayer for nka de mu na chem di kai ko won san hu na kofo ebeye ebre ebeye yebre na etoso san enkro no ngunu anisu adehun pe wo san vision obi a prophet say be nebofo adi nkomo ntima ben woni kwanje tieni Cornelius the profile the all ye nyina achi wo say hu na bofo ne abofo di nkomo enso still kai ko kakana me Nyankopon bofo ba ni nchen sa ebe se ne se Cornelius na o hwe no din na osroi na wo se eye den owura na wo se no fe rumpa ebo ene umobrohu ade no afro soro abaye nkanye wo ho yanim ti wo ya doye no mobrohu na ade ya ho yanim na egwa kopi anete ti matri mu nya den sa Cornelius the profile no ape kakakla bi ho manti na ape suma anipa ko yopa no ko ere ya Simon o friend Petru what Simon enuma sheni bia ni fiewo empoano ese na obofo no aka na obofo a okaka tre no eka se eka no ofre ni fie ni pe eba no eni ofre ni difereni bia ofri wona osuma no da no mu sa me ba ti oyo fa wo ye sa ne ma we nyina kama abe yanko free Peter man mere ti asem yo o me kan kwantisem so o behave akodia wo mra me fa ba bia Peter be kan tro sa kwan ne kwan me Christ wo ya de ye kan nyina empaibo fo feri Nyankopon ohuna bi so ade hunu we mo buru hunu de sa de ma we nyina wo ya de o ba still this is Peter ba be tell be kwan fa so you heaven konkro ya brabo through Christ and am Jesus so eti Yohane suboni gi to mu place se mo pese bu dwani nyame atemu na e ba ne de a mo nso aba e fata de simple ti sa moja we ya Misrim ogwama ne moja no mu kun no ya wo se e kanwa Yesu Nyankopon se ohuna obesan ho no e di Yesu moja ke miracles mi bi na meka Onyankopon ye miracles better makoma ko be 12 kurukwa de watimi je Israel fo what you say
o dwan ni mo jan ne timi ji ho to ye Abraham asini enso hwe oda yesum to abra bobu you see that still ano bi bunhu bi opeso di ja Abraham asini sam na nya ho no oje no wo Yesu mo janum na se mo jan bi so ka ho ntimi nya bone what I say bi ye be bo pa ya mo jan nya kawa that's the sign and to be a Yesu mo jan tono no First John chapter 3 verse 6 to 10 se mo jan nya kawa se pa sign ade be hunu say wuntimi nko bone ho da wuntimi nkofo obi ri okokwam wuntimi nko twempra what I say ukunu ni ho wuntimi ne be ma foforo nko se o dem dan foforo bi mu won krasa be kwa yi o kentampo aba na te be ma foforo so se Yesu mo jan akawa how you can commit sin ti asemi ti yo hanu subo ni se be se mo ba e ba subo ho jan atemu na e ba na bia asem ba ko pe na me ka kire mo nso ba e fata de ni am ya duma na o kise na e beto so ye mo mpa Eruade da wase. Ne se wani monyan wo nsema wo nam wadom so dia bre. Wa bie bie ne bie hunu sai. Ha be ko. Enya miye we. Ne mom e suban e kronkroye. E ya braba nkekaye ne dembie nim. Eno ne di wura ho me serew bie nipa ni. Ma nipa no tesa ansem yase. De ya anya yira ba mfa ne ma bie nyi ye ho. Beda wase so timi. E wo Yesu di mu nti. Amen.